So hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. Hello. Mic bo katal. Camera setup bo katal. Angle bo. So nalika na. Wah, kalau ke bajar kalau gitu, film paper ke bajar kalau beli kasih nih. Ku mau aja, bajar kalau sih nih dah sana kalau beli aku. Mic tu kaham kerana pakai dong na, saya mana, but angle sih pakai dong saya malah angle sih, because ang angle tu total mic tu ang test kajak no, nok bising obo. Tak kisah bajar kalau itu mana bahaya yang saya miata kisah hama nama hu ropai dong mana hama nama am teruk linya ta se KTM na high brake confidence itu na all level lo teu nyobai keri tong pano kaisa power by braking ni kaisa level keri da BHP ya ni je apa tak और अगर छोटा ना समझ सुनिए गोली आदा सैरो गुफुरन फुट चला फायरी साइमे आइसी सब बेलना तोलांग तो हना आई गेस ना ओजून दांग तो हता हम साना नो वी नॉइज दांग या किसा छोटा नि मा फाइनाय बस का थांगा या बन बागै yang मा फाइका आं ता मासु खेतलाय दिलाय trek motor contohnya apa kah? Ini kok, tapi lain ada yang lihat ah. Kormoma, ngkani haidama, ngkani pasana, mana katana. Wow, crazy. Wow, downshift. Normal kendaraan ini hai sih hit ke. Semi apa baik orang tiga dah banyak payah. But downshift kayak perlu kena thoga na hai mah dong. Orang payah na hai. Naik nata. Let's wait. Let's go. Oh, orang borok. Masa borok mangsa ini. Sunday kan namte. Pura busy oh. Gari pura kego. Wow. Bajar kudogi mari guys, nok bar thanda mane up sangat thangai downshift khaisine. Aing tete saya U-turn manas ne bla. Te thanga 100 upor. Oh, kamu hai gari ro toma kaisa. Action upor khage am nango khaisine. 오, 86. 오, 팍 증십래. 오, tawa jaga nang yang teh.
기사 모터를 돌아가니도 이거 사단 버스 간 거 수단에 때로 그만이 너 다보다 갈만해요. 가르 라이브가 그때 게 그렇게 go. 어머머머 오마 파듀 와 쿠르카락 쿠브로스 Taktai sila soro nggak pakai itu tata bye bye kayak mangga an pen to kok nih ha short chicken pajak headlight full dijak ang high beam sih dijak party mana aron nang mana cing full system exhaust kita sedikit kivizak na pura enggak perlu kayak 390 ini kau pun mau jadi kau mesti kau bertek rokta te braking kau cek oh tak kau jaga betul sih hai cat nah night ride ini tak kata asik banyak so kayak kau ngerok sana musuh mana aneh channel mung slide nanti ang slide mata sana saya mi ya but nor sadi slide mata sana slide mana to sana ini nih kakak because ang beli na complicated tengah go region tunggu slide musuh mana karena apa sih beli because ang punya kong nekok sakang ke aneh channel mung bui search kayak naik tuh maya L voice ro beli na complicated apa sih do main di hingke wow kela so asun bayar test kiri kedor bahaya dang zaka sade anggai oh my god night ride kemari ko braking power dang ai stupid khair na kano stopping na susta kaisa saja kakak like comment khade ang daily vlog tu na bagai chesta khai tongo onek tabo ang ai ko aboni bagai no micro setup rok tu pura thik khai tongo stoste pura rough use mane daily na use khai mamazat helmet rok micro camera rok mane each and everything haisi so ke somai nang nai somai di because rang bokok sable ada ba so aboni bagai and yung turko soton masaya da ko je ho ka malai ferente so hani next vlog on hit ke thana bagai so let's go to Paris kena dal charma bisita tana suwara wah